I nā te nui o te utu ki te hoko kohatu maumahara hei tohu i te hunga kua mate. Hoi e hia ana a Kohatu Memorial Charity kia rereke i a rātou tēnei a huatanga. Kei te whakamahi rātou i ngā maramara kohatu, kua haina atu ki a rātou. Ki otia i a rātou he whakamaharatanga kāore e patu rawa atu ana i te pūkoro o ngā whānau. Nā, kei tōna kāinga hoki te tangata nāna tēnei kaupapa i whakatū a Trevor Wetere e mahi ana i tēnei mahi. Hei tā cruise tangi rā, e hare i te mea mō ngā whānau ana ke te paenga, engari mō Wetere anō hoki. Kia te huri a ke tātou. He aroha whakato. An absolute blessing. It's like nothing that's ever happened. He aroha puta mai. It gave me a desire to want to assist families that I knew through empathy and compassion. I know what you feel like. I know that feeling. Kia ngāwari ngā taumaha ki runga i ngā whānau pani, koina te matu o Kohatu Memorial Charity e mahi nei i ngā kohatu whakamaumahara mō te koha noiho. It is a great sense of accomplishment, gratitude and joy. There is no punitive gain. The gain is a spiritual gain. Nō te tau 2012, ka mate te pāpā o Patricia Wetere. I taua tau rā, ka nui te awaua ki te utu i te nama mo te koatu. I tatari mo te 12 tau rawa, kia ea i a rātou te whakatū kohatu mō tō rātou matua. I'm very thankful. I feel very blessed to be a recipient of a kohatu through Kohatu Memorial Charity. Very relieved. Me te aha e whakapono ana a Patricia ka whakahihi tōna pāpā i tana koatu. I believe he would be so proud of what he has, and not just as the memorial sits there, but just knowing that the process that we went through. Hei tā te kai whakairo nei, ki ngā whānau whānui, kaua e whakamā, tonoa mai te ringa āwhina. Even with your whakamā, even though you feel like you don't deserve this type of help, you do. I do, and so do you. Ia ki ai te kōrero ko ngā taonga whakamirimiri a o tātou mātua, ka ea te mate. Cruise Tangira, te karere.